Hello guys, welcome to my video again. Ajila topic to disgusting la topic thakibo. To aji moi ke comments de besi comments de question kan aise ole moi reply dibo para nai. To aji to pani bi giri ase. To pani gira din de to moi ke jiman question moi ke hadaise to bi moi reply di dibo amoi ki karne moi puri bole para nai to bi moi apnian ke detail koi dibo. To question number 1 to amoi ek din Besimpui kam de jabo kona ja din de Jaloke town hotel ekta de log paise to tate moi question udise apni to YouTube bana do ki karne banaise ho kona moje nia koise to oi manukan YouTuber kan besi ase notice bitor de YouTuber besi ase Olive moi YouTube kan sai na ai na tha din de apni kan bi jani thakibo tala nam bi lensing doming kona se tala nam olive tala ga YouTube de lensing weekly kona likhina se tala ga video sai na tha din de moi la mun te ekta khuli se to ta manuan men korise kole to moi bi kuribo nazanile bi kuribo niki kona bapna ulana kurise itu ase moi question number 1 huda do aro question number 2 moi ke comments de aise moi laga family members kan moi la viewers kan kumba apni hunting kora laga dikhai dibo kona koi tagise to oi hunting kora la bi moi lagabo bi pare Oli bi already ajikali to ban ase sob manu bi jana laga ase to ban oporde eniga loina biraise gole itu bi problem mulabo aro almost parent to eniga ban ase oi kuma nia lukai na jana hunting bi kore bird khan ke bi mare ole ajikali la season de to bird ke bi mare gole time bi noy kile mane takan anda nest te thake etu karone moi etu bi kuri dia nai etu karone apnan dia na pabi kona etu bi koi dia oi time paise season ulaise ne aki la season ulaise kole to moi aste tu an bi moi banai na hali dibo aro now question number 3 de comments de ado amoi kan Jebe Baptist Church de mon corset thagise to oi amoi message lagabi moi video halibo kona bapna to thagise bolebi itu time de network pe nekabia to moi upload kurisi kolebi after 1 week nisna loi jawo kibibi 10:30 50 nika pulai to nia wa tan de moi itu video para nai kona apni anke itu bi koi dia sorry kona na to apni gan moi ke main tok support kona uthaise to itia to almost 275 subscriber hutise moila family members kan itu one ke besi thanks kona itu bi janai dia aru kumba manu nautun manu moila video diki paise kole to abhiyan kibi please pra request korna koi dia subscribe kuri dibi koina aru bell icon dabai dibi notification ai takibole moi manu nista kuru na jani lebe aste abnian karne be notification ai takibo bonai to bi janai dia aru moi abnian ge ekta kotha khole mun thaka to amoi kan Jeme Baptist Church Parental Youth kan ekta fundraise bistrai na ase itu fundraise to itia mogan already itia mogan typing kuri ase to moi typing kota kuri na kotom moise kore to apnian ke itu laga ticket
ticket bi moi issue ticket bi moi dikhai dibo to kumba manu amu anke support kuri dibo nohole idu ticket loi dibo kwa manu thagise kole tu moi mola description je mola contact number whatsapp contact number hali dibo tate pra mogan discuss kuru parbo aru moi ticket kan already moi ulai luise kole tu te moi soto update bi moi di dibo mogan ticket complete luise kona aru kitia mogan ticket laga issue kurubo kitia mogan opening kurubo itu bi moi apnianke details koi dibo to amoan itu fundraise bisra do December moina de amoan zema gospel olympic kona thaki ase to moan ituan jawo karne bi moan parenton church yutan do budget alop komti wana thaise to ane moan fund bisra ase aru moan youth camp bi thaki bole ase itu ane bi moan fund bisra ase to so manu bi mola viewers kan ke mola family members kan ke kuma apni an bi loi dibo kona tha manu thaise kole do moi ke contact kori dibi kona itu bi moi janai dia to moan itu first prize to 15,000 krona ase aru second prize to 10,000 krona ase to ticket laga price to 50 rupees ase to apnian bi moi ticket ulai na update di dia piche de apnian bi moi ke contact kuri lui kona itu bi janai dia to amola video ru aji yate bro moi ban khatam kurubo moi ke koi comments laga moi ke kini ki hisab kini kauna youtube berte gusise itu laga moi question number moi ke comments tinta ala moi aji apni ke reply dise aste moi reply bi dusra bi ai thaki se kole to important kan moi itu an bi di dibo to thank you all of you all the best aru aitia tu pani bi gira bisi din bisi giri ase aru apnian bi safe pra thakibi take care pra thakibi aru kumba jaga de manipur de tu ba basic khobor bi bisi bia pa ase aru assam te bi khobor bia pa ase aru nagaland tu etia tu main khobor bia bi pa nai to ole bi apnian bi alert bi thakibi ko nai tu bi janai dia yate almost nagaland te tha manu kan karni bi so thank you all of you all the best bye bye